Assalamu alaikum de Diama TV. Donc andi so yimen jodi ketum yeso mon ara piji buno wodi ko men addanta on ko foti e ko laba. À ma grande surprise, Bintala Sous woni arde le 2 octobre fête l'indépendant. Fête l'indépendant haray tigi on konto do woni wadde ko santi du dasek non woni Bintala woni arde wadane mo sargal. Fi on hajji asadu bari bantingel. Ko ben à ma grande surprise mais foti hande renio tema men yettabe men landobe pourquoi Bintala subde kambe avant tout d'abord fête jangene asadu bari bantingel landembe pourquoi Bintala wi sargal mabbe on sago mabbe le nasar bari tawete nasar bari assalamu alaikum salam on jarama no e jang tum na to im da way de yewtude on seeda parce que aray nafo aray kanko Bintala so o ari no do pewno nder leere ari taabe amen den fop ino regili taabe 12 on tuma bobo kerbe no do Sulayba Kuusi no do Maram Badara no do Adama juddu jeeri no do min Aissatu Bari Bantingel ko min laami non juddu jeeri ben hari on tuma ko on tuma kadi kanko Bintala so be invite mo do ka stade do me yehi a fewndo den nyande hari jiwbe mi wondi ben mi do waawi be iwtiri baawa kanko Bintala so o yehi o invita France o arti ɓay o arti o jippike ɗo ɗum kadi ka kan ɗo o jippi ɓe woni ɗo de balɗe 10 ka suudu an ridis 37 angal 20 ha yi o wi ɗum aray no woodi mo andi kamen rewdi par ce que tagaɗo ko hanki e hande anda ko arata hedditi kon kono kanko Bintala so mo andi o ardi e 12 ka suudu an mais waynodiri jang e salam aray ko ɗum woni nder ton aray Dakar fo yo andu ko fi ɗum ɗo woniri ton hande nde naami engagé e fi télé naami engagé e fi hirde mi naami engagé fi soir kono noon ɓay aray toujours o wattila nder ton min kadi miɗo nder ton min e groupe an o ino hawa Daka no jooɗi ɗo par ce que si mi ɗumanni ke hawa Daka no hiwromo yo andi to so ari ɓe o accuno no wuuri fo ɓurɓe ɓe maayi hande noon ɓay Allah kon on tigi wiyata ko kañum tagi hoore mum kono noon ko Allah olan ɗon accilanɗo hande naami boobo komo mi duuɓi 60 e goɗɗum wassalam ko honɗum no marɗan ɗon Bintala en tant que o wi ko ma onon so ari ɗo ko honɗum marɗon en tout cas surprise goɗa noon so ari ko men fijammo men jalanamo jang e kisiye ko aduna Allah on onon sukaɓen ko tumbidirɗon miijitiɗon tawɗon kanko Bintala ɓay kanko e mingina hay men gore kono ɓay on daari on tawi ko kanko addoton haray toujours min ko minata ko saɗi mon ko tooli miɗo weltani Allah weltani o wassalam voilà nena hawa Daka mi andi iɓe wola ley kono e hewtayɓe par ce que ɗon andi goreɓe ko waccidaɓe nena Aissatu Bari Bantingel merci beaucoup hara le 2 octobre kono naniri ɗon noon ko ɓe wiyete Aissatu Bari Bantingel daɓɓo mo diwaka voilà nena hawa Daka kon ɗum marɗon comme témoin ka nena Aissatu Bari yewti ɗo fi Bintala weltani Allah weltani on onon sukaɓen taw mene weltani Diama TV mene weltani population Sénégal e Guinée en fou ko andi to mene welti ko nodduɗo o men nototo men weltani Bintala kadi suuɓi ɗon onon suuɓiɓe Bintala suuɓi on wino arde ɓen minen teddini fi makko meɗen hittini fi makko mo wela men yeeso e ɓaawo torkema Allah yo ar e jang o hoota e jang o arno e jang o tawi en e jang Allah yo hootu kadi e jang o wacca en e jang ko ɗum weltanirɗen Bintala kanko e groupe makko on hiɗen hiwroɓe ha janggo bimbi so ari kadi ko tooli makko ha bono fella ka pera mum hiɗe weltanimo onon promoteur jama si Bintala ari ɗum o yaha si Bintala ari si joma salaki men daɓɓay ko iwtira ɓawa men minen kadi men yahay anno ko Bintala e Baba Mali e Petti Yero Bantingel ne ameɗe weltani Allah weltani Baba Mali e Petti Yero e kanko Bintala menen kadi jama Sénégal mo tata ɗo on min fo amen e weltondirani meɗen hittini fi maɓɓe yo Allah adduɓe e jang nattaɓe e jang jama Dakar on kadi andinayɓe men e weltaniɓe ɓe Allah adduɓe tumen e jang jama on do yahay si Allahu taala sarake men darto ha jama on noto merci beaucoup nena waɗa ok assalamu aleykum maaleykum salam on jarama ilon e jang jantuna ala toon alhamdulillah awawa depuis ne ɓiɗo nande fi Bintala ko ni mana ɗon Bintala eɗen adda Bintala concert
aray le 2 octobre kon num marɗon ko yewto sina ko bisimilla maɓɓe ko tooli min habbiɓe si Allah jaɓi ko ane mbanɗo bintalaali he min de ne bintalaali komi andiriɓe ko negay subari bantingel ko ɓen ɗo mi andiriɓe ko neniraɓe amen kono ko neniraɓe amen weluɓe mantorɓe nan lañ koy waxee sax sama yaay yu ma mën a tiitaroo la sama yaay yooyu dama leen mën a tiitaroo ak ñoom ne xawaa daaka dama leen mën a tiitaroo waaye neen bintalaali soo moom si loxo ne ngay su bari bantingel laa ko xam ak si neen xawaa daaka dafa yàgg lépp mënuñu koo wax parce que ñun ay xale lañ waaye yàlla nañu yàlla defal jàmm bintalaali ñu ngi koy xaar na ñëw ak jàmm ak salaam bu ñëwee dinañ ko teeru dinañ ko sargal dinañ ko teg place bi ñu ko war a teg wasalaam bintalaali so ndeñande ko ndu watta ko mama ya ka ko pooɗon fa non jour boobu moom damay ànd ak karama ko Moussa rek teg ko fii ñi avancé jaajëf assalamu aleykum maaleykum salam on jarama iɗon e jang eɗen e jang onon kadi ɗon e jang ɗon andi bintalaali meɗen nana inde maɓɓe est ce que o meeɗi tawede concert bintalaali ɗumen ɓuuri wonde fayɓe nan Aissata ma Bantigel en tabal juuriya haɗa ɓen no addamo ɗo kono on satu min manditi haɗa on satu min jiwa minen e famata bari en fof e haabi bari en nan Aissata ma Bantigel minen min gandiri bintalaali saabu min sikkayde kamɓe hawti nene baba pourquoi sikkuɗon ɗum ɗo so ɓayde kamɓe naɓiɗi tawi kadi tabal juuriya kadi antana Aissata ma Bantigel andira tabal juuriya Aissata bari Bantigel kamɓe andira tabal juuriya andi noon fewno on saati e joni wona gotum kan donc andi a neeɓi ɗin mi neeɓi dey nder ɗo mi neeɓi ɗo moƴƴa noon ara kon ɗum préparé ɗon pour le 2 octobre arrivé bintalaali fi min préparani ke waɗugol kadi préparation wona hande min fuɗɗi jokkude ɓe yaha esap yaha piiji ɗi nokkeji ɗi jeena e sappo fof no andi ɗo kala adduɗo ɗo artiste minen meɗen tawa meɗen habboriɓe juuɗe ɗiɗi min ara min jaɓɓoɓe saabu to ɓe neniraɓe amen min jaɓɓoɓe kadi min jaɓɓitoɓe kadi ɓe ara kadi to ɓe wowi arde haray ɓe wayru kono ɓe wowno arde min andinaɓe fayin kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe no Dakar ɗo no faalaɓe kadi fayin Oumou Bari jarama on jaram naalaga anani mais paykum kum mi sikkaɗamandi bintalaali moƴƴo min dey la mandiɓe seeɗa kono mi tawaka concert maɓɓe nde wotere pour la première fois a tawete concert maɓɓe le 2 octobre kon ɗum marɗa ko wiya fayɓe hekkiɓe maɓe inchallah haray ɗen tori Allah yoɓe iwto yewre jam moƴƴere ɓe yewta ɗo e jam moƴƴere inchallah haray lantori Sénégal fop goto kala ko woni ara yo ar o tawe par ce que nde ñande haray ko watta ɗon kon yombata inchallah ara ko waɗɗon dal petit yero Baba Mali Boubacar Horeya buyno tawa e concert on ɗum ɗon fof si tawi ɓen ɗon fof ari ɗa tan ƴeni haray ɗon préparé moƴƴo minen kay meɗen préparé habbiɓe haray ko kamɓe tum menen min habbi si ɓe ari inchallah hilan ɓuuri tan ƴinade welay si Allah jaaɓi Tiwto assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi anani arrivé bintalaali on ɗo welima welila moƴƴa est ce que lamandi bintalaali taw eɗen mandori ɓe saabu nenan Aissatou Bari Bantigel e bappallama hoore ɓundu tewo ñola inde lutta saabu ɓe min andiri nenan Aissatou Bari Bantigel min acceteno ka maɓɓe nene amin yaaha na hande kono noon mi tawaka concert maɓɓe min nanayno ɓe jaɓatano min yalta on say kono ɗo noon inchallahu taala on jaaɓi ɓeɗen tori Allah yoɓe witton e hoore jam moƴƴere ɓe tawa en hoore jam moƴƴere haray ko saɗi maɓɓe ko tooli hiɗen sanni ɓe werniɓe ɓe tawano ka tawe min ɓurta ɓe mandade moƴƴa kala tawaɗo e muɗum nde ñande koyngal yette baɓe ge ŋaccay ɗon bintalaali o arda e petiyero bintalaali o ko Baba Mali Boubacar Horeya tawama hiɗen mari kadi grande surprise yi jani artiste ɓe guinéɓe iwayɓe toon ko honɗum woni ɗon ko préparant ɗon fiiri ɗon ɓen tawoɓe on ɗo inchallahu taala on jaaɓi nde ñande haray wano petiyero Bantigel haray min wayru tun kono no gasa simin ɓatto ke ɓe andita men meɗe wowi hirudude ko kamɓe interni men Conakry meɗe wowi tawde ɓe koɓe hirata kono sa wayri goɗɗo haray no metti fi kono si ɓe hewti tawi meɗen e jang min hewti no wodi komin yewta ɓe haray ɓe andita saabu muɗum min hollita ɓe komin ɓe bambeto engin gar voiture nani ɗo hajja bintalaali so e wonde petiyero Bantigel Baba Mali Boubacar Horeya no arde joingolle le 2 octobre ɗon mari ko yewton ɗon haray ɓe tanti bintalaali ɓen ɗon ko pati amen ko nene amen min nani de no inde maɓɓe
wona hannde neeɓi hay oto mamen pay koye men jibinaka men noon ko pati amen noon haray meɗen habbiɓe Allah hewtimɓe ɗo e jang wonno ɓe jang e kisiye ɓe ara e jang waɗanen ɓe sagal ha ɓe tawa enen tigui en waɗaniɓe sagal aduna on tawa fof en waɗaniɓe sagal hay ɗen weltiɗen weltoriɓe haray ko saɗi mabɓe ko towli saabu nenan Aissatou Bari Bantingel goto gayne haray ɓe sannaɓe hiwra e Hajja Binta Yombol haray ko kamɓe ɓe nanira inde mabɓe haray meɗen welti meɗen weltoriɓe haray ko saɗi mabɓe ko towli Bamalen ko towli mabɓe Petiyero ko towli mabɓe haray ko saɗi mabɓe kala aroɗo artiste no salmina no hiwra Boubacar Bari o reya kadi no habba saɗi makko ko towli haray ɗen sanniɓe fof mabɓe haray koye goto Allah ɓeydan en jaam o haray meɗen welti meɗen weltori on haray ko adi kon taw mi weltaniki Allah mi weltaniki on ko ɗum waɗi piiji yogaji si a goɗɗo waɗanima ɗin ɗon haray amara ko yoɓirama meɗen no laaɓani men si min noddi on nototo na hande fuɗɗi e kadi miɗo ɓuuri e tañinade eɗen hoolodiri ko ɗum addi ɗen ɗate fof andi ton ko e nder yiɗugol yiɗana en yiɗidiren huwodiren ko e ɗen ɗate men woni konkude pour ye waw heɓude enen kadi dame goo ka tawata janggo e waway min waway ɓantude guite amen e yeeso woɓɓe goo min welto weltinon men donc haray yon andu hakkille amen no e fi huwodire ɗen moƴƴa e moɗon e mi wattana on ɗon sa noddi goɗɗo tama o fuuyi a nodditimo tama o fuuyi ko goto tippata ka kodduri e Allah kono no woduno ka yanoɗen koko min duwano on noddude fi muɗum harayna hande min yirtitike ton ɓe innuno men kadi si maggal tuubal ngal iwtama ko heɓoynoɗen kon ɓe jonnay kala commune ƴettunoɗo yimɓe naɓi nden ñande ɓe jonnay on ɗon commune ko makko kon o yirto o yaha ka base makko o noddita ɓe yanoɓe ɓe hendo coggu goro maɓɓe on ɗon andi ko honɗum feƴƴuno ɗon andi mbuɗi okkanoɗi ton ɗi haray meɗen tori e yen ɓeydu courage huwodiral ngal wona menen tu wonɗo meɗen andi buyno ɗo kono meɗen anniyani onon surtout onon suddiɓe meɗen anniyani on anniyoye jani par ce que ko fi honɗum meɗen remarque kadi sakku fasi min yeehi e événement tuma men yeehi wo tuma men yeehi koɓe yetoto men ko aniniɓe ko financement rewɓe donc minen kadi wonde men uma men inna heewi wattore worɓe ɓen wonta jalnori kono ko honɗum addi ɗum so remarque ñande yanoɗen ko Abdoulaye Daouda Diallo min en personne komi ƴetti konngol kon komi inni ɓe suddiɓe wonɓe ɗo fop ko yeeyoɓe e sera laawol eɓe moodi mum feƴƴini acci ɗum ɗo e wonɓe ɗo ɓe jombaka ko ɓe woni e yangade ɗo jemma ñoloma hara meɗen tori yo wallu men financement fiiɓe ko on sa ɓe inni ɓe hokki 10 millions ɗin 10 millions mi wolani on fiiɗo si Allah jaaɓi sago annabijo e nder o semaine ɗo mi waɗa feere no rencontré hendo ɗon ko ɓe yeeɗi en enen Médina kon si Allah jaaɓi kono noon huwodire men ɗen ko yoɗe won huwodire fi Allah hoti annabijo ko ndu waɗi en ala ɗo nene buye men ala ɗo baba woɓɓe en ala mawɗi en ala ɗo laamu ko tañƴini ɗen sa yehi ka police ɓe darantoma ma sa hewti ka tribunal ɓe darantoma ma sa nawni ɓe wallete no ñawdoɗa enen hiɗen duwa jondidirde juuɗe huwodiren fi honɗum kala ka yani se gimmike en dariki en foolay ɗum ɗon haray miɗo wattude hakkille mon ɗum ɗo wona wondema ko fi en fottu tun yewten tun woni en e fottidinde ko fi en huwodir andidiren suusidiren min ɗo malal en personne mi yiiɗa waɗede kukuru mi yiiɗa waɗede boddi ko ɗum woni waɗugol boddi ko yiɗoma odogo portema min sago ami fijida e fof mi yewtida e fof e yaada e fof meɗen eɓe men wondi ɓen fof sago an en fopp meɗen kala waɗɗuɗo goɗɗo goɗɗum si weeti bimbi inno mo accanan hakke dogiɗen ko Allah kafi en e min hikkana on ɗon kadi ɓaya siɗa remude ma sifoɗa fi ko wonɗa gollude kon fof haray kadi ko teddungal mon min nodduno ɗo lagine min faalano
min faala addude ɗo Binta laali fi waɗangol mo sargal ɓay i gouvernement Guinée on immiki okkimo otowal noddi debbo gono toon kadi maninkajo ɓen kadi on kadi waɗanama min miiƴi e nder Afrique on fof fulɓe ɓen ko honto ɓuuri ɗuɗude ko Sénégal ɗo min miiƴi e noddumo ɗo enen kadi darne mo ka hoore podium e yeeso médiaji men télévision ji men ɗin fof holliren aduna Allah fof ko honno goɗɗo jogitorta aade muɗum ko heɓuɗen feere mum ko waɗanen mo médaille ko lutti ko waɗanen mo enveloppe aduna Allah fof sifo no gasa iwgol makko ɗo hara Gambi noddaymo ma Côte d'Ivoire noddaymo ma nokkugo noddaymo ɓa ko o woni yummirawo attiɗo yimande en e haala men kan gimol pulal joni noon e o kadi o alaali heɓali ɓiɗɗo kabi Allah tagimo o heɓali galle mum donc enen kadi hiɗe wawi waɗandemo ɗum ɗon ɓayi pellet bonkiji ɗi no ɗuuɗi ɗate kono bonki ko ɓurete jokkere kon ko yima ama o wiyete ɗum ko puydan kono so daari tigi tigi no woodi bonkiji ɓurɗi yo yima ama poy wonɗi suuɗaɗi donc aɗen torduke wallidirgol ko haymin tuggimo ko wattimen wiide wo est ce que Aissatou Bari Bantingel no ɗon min inni hi o inni est ce que Binta Yombol no ɗon min inni hi wo yahe adresse on ɓen holla noon en ambassade men donc o inni watti ɗon yahon ka baaba maɗum ɗum ɗon fopp men dogi fii muɗum haray ɓe rewɓe ɓe yiya toon no jooɗi ɗo ɓurɓe ɓe yahan Aissatou hara yon anndu ɓe no immi jemma ñalawma no dogude fi on événement ɗon no gasira haray ko teddungal mawɗo très bien joni min kan weltanike ma mi jaɓi teddungal ngal awa hikka ɗon hay min mi seenoto ɓe yano de koto jammala min mi seenoto koto jammala ɗo neme Dakar kanko neme Dakar yan nanono ko min toma sa bolala woni feetu jom barki alhamdulillahi rabbil alamin jon jikke nene moƴƴi baba moƴƴi wayyo ɓiɗɗo fotata bari barkinaɗo battiñel goto gaynayi dimo ko nene dimo ko baba dimo bobo haylando baba haylando way kuruma baba haylando way kuruma waki haylando way kuruma nene way sabibi jamala bari way minna nene tan yaw nene antanu nene yo nene mi wato min dataka goto gayne nene goto alhaji sellu mo yakiti sabu yadatake dimo awadaka wuri kiɗoy jom barki jon jiɗe jon faamu jon jonciyandi lando ango no woodi komi yeggiti seeɗa Aissatou tajamo jiwo jamma wone ɗo seeɗa Seyo, Asha, Asari Dua, Asa, Sonali Tonki, Jamala Bari Afo, Jamala Bari Afo, Bella, Arga, Wuri, Argo, Jumayatu Arga, Acom hakke hanki kikiɗe e 21h bureau joƴƴinaɗo ɗo wiya ko bureau moyguino ɓe addanno association men on lettre wondema fi haali fu lamminaɗo fi haali pulal o ka meɗen
ko ala tani daraba ɓenɗo senade ɗo araɓe faala eɗen communauté on fof e dimanche na dimanche e dimanche e 2h 14h pin fof koye fottu sorano yoɓatake ko yaago ƴento ko honɗum addi ɓe ko honɗum ɓe faala ko hon yetoɗen ɓe ko honɗum faala ayi o yaafoto ɓe nanila yo mi yeeto on kono noon mi wawata fotten ka an ɗo en tant que komo mi moyin guine en tant que ko en haaluɓe woota huwodiral gotal mi ronka présentude on procès o haɗa kala heɓuɗo feere en torodiri sen hersi wona mawɓe men ɓen tum hersata sen hersi wona rewɓe men ɓen tum hersata mo ɓenni kadi kala ko yiiɗa mone ittata ko ittata o ko ittata ko faamu haɗa en torodiri en fof meɗen en ɗaɓɓu coñci dimi leññande waɗen feere présente ɗen ɗon haɗa ko ɗum ɗon ɓe ɓeyditani haɗa yandi Voilà, assalamu alaikum chers téléspectateurs de Diama TV. Donc reni hande hiɗen ɗo ka prési min nayi baben an jammalal bari donc hande mais waɗi forte délégation fi uniquement waɗugol jonna jama on ɓe wawa yewtude fi bintalali par ce que hiɗon andi ɓeɗo fof ko fans ɓe bintalali ɓeɗo fof ko habbiɓe bintalali gonko ɓenta kon noon ala ko ƴakkani jomañiƴe haray jama on no jooɗi ɗo wano ɓe babiraɓe a ñamakalaɓe amen ɗo ɓe kadi en yahanay ɓe daren konno ɓe wata e wolande fi présence bintalali on ɗo le 2 octobre ton e centre culturel Douta Seck min ni on fof kaka Diama TV ɗo watta donc aranen taw ɓe babiraɓe an ɗo min nayi mawniraɓe am ɓe ñamakalaɓe men ɓe weltorten ɗo e Dakar Sénégal jonnen ɓe kamɓe kadi ɓe woola fi hajja bintalali so ɓe woola fi arrivé makko ɓe woola ko ɗum ɓe préparanni e arrivé bintalali so on donc haray mi hiwro mo be inde mum e yettore mum taw voilà haray mi weltanike on fota voilà donc ko jonnugol o yewton en seeɗa fi bintalali so par ce que ɗen andi enen fof le 2 octobre haray ɗen habbiɓe ɗo donc min accida on e chers téléspectateur ɓe gonon kadi wolon fi bintalali allahumma salli ala seydina mouhammadi wa sallim allahumma salli ala seydina mouhammadi wa sallim allahumma salli ala seydina mouhammadi wa sallim e haray ko kamɓe camarade ɓe meɗe immorde président Jammalal Bari Bantingel e ko holli artiste ɓe Dakar wonɓe Dakar ɗo ɓen immorde président Aissatou Bari nenetano Bantingel laba yetta Bari yiɗa yetta Bari bamburamba bambi ɓimum bambi ɓi goɗɗo sagata joni ene waɗaɗo barkima Seydi Bari wiyete président Aissatou Bari e ko menen naɓiɗi Dakar ɗo on tuma ko nenne Bari Thiese juuriya wonnoɗo taɓenen koɗe 13 fewndo on tuma ko kanko wiyete Hadja Fatoumata Bintal Ali Sow ko kanko ɓe wonno fijide ɗo biifi Hadja Binta fuɗɗi fijide ɗo ko duuɓi 63 o yarali ɓawo ko fuɗɗi hiwde dogol tuuma pita dogol tuuma darsa ko en 70 ko nden hitande luumoji ɗi egginaka wonno lawɗon naɓa hari naɓaka seraji fewndo on tuma sa yeeya paɗal ko gota yaltinta yeeya na waɗu fof siko kilo sukkar ɗum kadi ko seeɗa yaltinta kono ɗum fof feƴƴi so Fatoumata Bintal Ali ko artiste international si tawi ko yiɗuɗo waccude o yiiɗay Bintal Ali Sow siko yiɗuɗo mantede o yiiɗaymo e taɓe ɗen 100 noon e taɓe ɗen 13 noon ɓawo ɗo ko honno wongo manggal ngal ko wiyete perde Mahamadou Bobo Kerbe e balde Mamma Sali film en ɗo fata ko koyin e so saydi bulliyel mo ceerno Jibril Senna den e Diallo Mamadou Bulliwel tawi ko ɓen fewndo on fewndo ɗo iwoy e maɓɓe ari e wiyete perde Mahamadou Bobo Kerbe ɓa i wiye makko ari e perdandi Aissatou Bari nene tanu ari e perde Adama Juddi Jeeri ara e wiyete gouverneur Diallo Jampente Gawal iwoye makko ari e sénéra Mouhammad Lamarana hoore ɓundu maasi
tawi wiye makko hombo wonno wiisi perde maɓɓe on ko wiyete kanni ba ka perde Aissatou Bari nene tanu e duuɓi nogay jeɗɗi nene tanu wi kaki men haray si tawi kanko perde jammalal o holli e menen artiste wonɓe Dakar ɗo ɓen haray ɓeɗen jarnima mbaɗe welti ko fi on ɗum e weltori o iññinali men o ɓi caki men haray onon holluɓe men ɓen kadi komin hollata Sénégali duyiɗe suddiɗe paykuge ara wo haray ko tooli makko haray ɗe yiɗimo tumbane meɗen ngal en haaldi ko duta sek le 2 octobre inchallah haray duyiɗe suddiɗe paykuge mawɗo haray ko tooli maɓɓe wa wiyete porte do bali ka goroyi himo dari moggan ɗo ama sara ɓundu hunsira diallo himo ɗo haray mo dari moggan ɗo kolli juuri haray himo ɗo hajjaji amen on hombo woni on hajja madama kuruma o wowlay français o wowlay olof o wowlay soso o wowlay maninka o wowlay bambara si tawi nebo yeyna amadou min nana o inde naɓi ñama ara ñame mara ñama nabara ɓeygure ma nde ñama ɓe wi he ɓaynaymi ɓe foccan ɓe wi tadduga nga yo Allah ɓeydu balɗe yo Allah junnu arti ko yo Allah firtu Allah watta on waasu Allah watta on rammu Allah watta on anu Allah watta on perdu yo Allah ɓeydu barki yo Allah ɓeydu fiira yo Allah ɓeydu feere yo Allah ɓeydu yaajende ko Allah renata yo Allah rendu on ko Allah dandata yo Allah dandu on ko Allah surata yo Allah surru on yo Allah hokku on ko waɗa barki perde jammala bari wiyete kanko wiyete perde Aissatou Bari nene tan man laba yetta bari yiɗa yetta bari suuru seereji kawre seere namu kanko nene tan wi adnan ko hanki e hande hanki e hecci hanki ko wowluɗa ɗo ko wo komi wowli ɗo kon ɗetaɓe ɗo wode taɓe 13 hay si tumbondirama wowlama ha ɗumanne wowlama ha wowlama haray ɓeyne so tawi gonga yaltare ɓeyne faade Aissatou Bari wa si tawi gonga yaltare nen tan wari ɓeyne faade Aissatou Bari faade nen tan bari ko wowluɗa ɗo ko wo komi wowli kon ƴettande maka lumbuɗa kuuɓi waɗande maka lumbuɗa kuuɓi ha dande kakirima ha dande kokirima ajo adna welafi wo haaji adna wela fi Bobakarɓe ñande goo sabbi o Mamadou Bobakarɓe ma Seydi Ba o bamboyno Binta Laali kanko e Ba Souleymana Kousi ka aynde wo ko aynde manga kulum o addimo ɗo tawi on tuma no hiire faasi ajo adna welafi wo haaji adna welafi omo puusi paasi pansi no andi tono hakkille o nani konngudi nene tanu ɗin voilà haray ko tooli jama le 2 octobre duta sek assalamu allahumma salli ala mahamadou wa sallim. Voilà chers téléspectateurs ɓe Diama TV kono mi haalirani on noon no lutti duwaɓe wolde kadi par ce que kono mi wolirani on noon ɗo reeni délégation ko délégation mo annitinɗa ɓeɗo foof ɓe habbi Hajja Binta Laali Sow kañum e pétiyére ton e centre culturel Douta Seck le 2 octobre rendez-vous avec l'alliance de la sous-région grand wuri jokkam arma en arga voilà chers téléspectateurs ɓe Diama TV min ni on ko weeli kon fop waltata ka Diama TV ɗo hande noon ɗe wondi ɗo e nenan kurma min ni on si bobo jibinama tun ko kamɓe himata ko ɓe woni jooma voix ji welɗi ɗin ko ɓe woni nene artiste ɓe ɗo e Dakar Sénégal si mengini noon artiste enen fof ɗen andi Hajja Binta Laali Sow no hewtude ɗo ko sifa ɗengal ngal o jogui ngal ko sifa ngal jogui ɗon memane men noon seeɗa siyaron en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum dimo Allah giɗo jooma Binta Laali e mbarama e tano kene jom barki jon jikke ɓeɗen habbirima nene jom barki ɓeɗen habbima masi fo no habbima nene a sari turwano noddila wo emi yoto saɗi makko dimo e masi so nodditi mayde men nototo pisse ko dimo ɓeɗen weltani ala jammala bari sa nani marama kuruman ko Allah e jammala bari Allah suuɗumo yitere gaño Allah dannumo kawtal bonɗo he nena Binta Laali meɗen habbima nani mais sappe ɗo haare por yaago ƴettugomma ba fima fanda meɗen jammala bari ta noddi fure men nototo pisse ko dimo meɗen habbima tout de suite. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes et Médina, rue 19, angle 10.
rien que fi habbagol hajja binta laliso donc on hi mobilisation hay hewtal taw le 2 octobre guinéen ben fop no wadi mobilisation jano no habbade hajja binta laliso dun non mi hala ni on rendez-vous on ko honde tuma ko le 2 octobre ça ni 2 octobre hakile men yaha e centre culturel Douta Seck enen e le super équipe d'alliance de la sous-région onon e DJ Billy onon e Diama TV souvent kono mi woliranta on non souvent uddite guite mon den Diama TV uddite on woni guite wawo ndarde ko feƴƴata kala ko feƴƴata ka communauté do min ni on so nani culture talando haray ko communauté on sa nani culture ko be neniraɓe men sa nani culture ko be rewɓe men sa nani culture ko be fayɓe men donc ɗo men arta kadi men naw assalamu aleykum wa rahmatullah re men weltike fota wana seeɗa e yahay noon honde tuma habboɗen kadi bintalali so arrivé makko wawe mo ƴettude allez-y merci beaucoup en jonidira e rendez-vous le 2 octobre avant le 2 octobre kadi ƴetten arrivé bintalali so mahin